Ibihe byiza mfite abakunzi ba Initalk Rwanda, mubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Ambasaderi wa Brazil mu Rwanda, Ambasaderi Irene Vida, akomeje kugaragaza ibyiza by'u Rwanda mu ngendo akomeje gukora hirya no hino mu gihugu. Mu byamushimishije akaba yagaragaje ko yishimiye kunywa inzoga y'ibitoki izwi nk'urwaga ndetse akaba yarinywereye mu gacuma. Ni mu butumwa buherekejwe n'amafoto n'amashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ku rukuta rwa X, aho Ambasaderi Irene Vida, Ambasaderi wa Brazil mu Rwanda, yagaragaje ko yatembereye mu bice bitandukanye by'icyaro mu Rwanda. Mu mashusho yasangije abamukurikira kuri uyu wa mbere, uyu mudiplomate wa Brazil uri mu Rwanda yavuze ko yasuye igice cya Gisenyi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ndetse akaba yaranishimiye imibereho n'ubuzima bw'abahatuye. Muri ubu butumwa bwaherekejwe n'amashusho n'amafoto yari yicaye ari gusoma urwagwa ndetse akaba yari kunywera mu gacuma. Ambasaderi Irene Vida akaba yagize ati: "Uyu munsi ndi Gisenyi, ikiyaga cya Kivu nicyo nabonye ku nshuro ya mbere, tugongera ku nzoga y'ibitoki cyangwa se urwagwa." Ambasaderi Irene Vida kandi yanerekanye amashusho ubwo yasuraga umuryango mu gice cy'igiturage uri kwenga ibitoki nka kimwe mu bikorwa byo kugira ngo haboneke inzoga yo mu bitoki izwi nk'urwagwa. Mu minsi mike ishize kandi Ambasaderi wa Brazil mu Rwanda yagaragaje amashusho ubwo yari yasuye pariki y'igihugu ya Nyungwe, aho yari kumwe nabo mu muryango. Ibi navuga ko byamushimishije. Ubundi Ambasaderi Irene Vida yavutse mu mwaka w'1961, avuka mu kwezi kwa Nzeri ku itariki 29. Mu mwaka w'1943 yarangije amategeko muri kaminuza ya São Paulo. Hanyuma mu mwaka w'2002 abona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mibanire mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Brazil. Mu mwuga we w'ubudiplomate yibanda ku mubano wa Brazil n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibibazo by'uburinganire mu mibanire mpuzamahanga, ndetse akaba yaranabaye Ambasaderi Brazil mu gihugu cya Ghana. Nibyo reka mubwire ngo wakoze kubana nanjye. Nimba rugamigeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.